echo kurende sengenchere kunyara ko base serikali murayibwensa kanyara ko mokonya kanyara ko nyoru mwanoe abwa sabeta kunyara kurangirwa na DCI aso kunyara kurikia nainde statement yae na ritkurigoro emambi angechinsenya kanyara gwekira na bosio bwe ege guse bosio bwa DCI aso kunyara kurikia statement yae na maiga yae ni gatebete buna tabwati boba bwonsi na bagani ko mubutemeremo abwa sebona abega kunyara ko mucianire mono obokoreri bwa serikali yoskiria goteba buna tari buronge kunyara ko ba kunyara gokora guse bikora bune ebyo byo kunyara kubwata basaye kogenderera bono ni gabarai au anene mono bare inse ya serikali ya Kenya Kwanza babere ba kunyara gwesokia na kunyara ko mumochi Justin Mutula segetambo kirekia beteka kunyara koimokia abane nigo bakagerete ngansiasa abwase akagere ku Russia bise iyo bwango igano mo majority guse no mo whip omo chief whip bwe assembly ya guse National Assembly Silvanus Sosoro unaindoro mojumbe bwechinsemo cha South Mogirango abwasa tebiribuna ba moire Justin Muturi ebintu bitato abega kunyara gukora ritangani abega kunyara ku Russia bisi guse ya kabere abega kunyara gusabo kwabera eliyo babe bakunyara ku ebegi yakorera guse ya gatatu babe bakunyara ku Russia bisi buna ba Rusiti Rigadi Gashagwa entukia bere kunyara korete isia tofauti egati ya Kenya na nemono abarai kurwa chinsemo cha Mount Kenya kulenda siponiga aturanyara gotegera chinkwana chae Silvanus Sosoro ekiraringo kwa na likuregoro asigeti kia Nyamarambe kegotoka ime bunge ya South Mogirango Omubungo South Mogirango Silvanus Sosoro siritkulia rero nigamo chabarai kurwa sensemo ya Mount Kenya sokoro kiwotesaneka kwabo gochase serikali ya Kenya Kwanza nonya bakonya ketamono kurwa serikali iyo ukwana se stadium ya Nyamarambi kutoka se bunge ya South Mogirango nikoli tukolia lero sora mochimo waziri oteneto bukoreli ase serikali ya Kenya wose public service performance and delivery management asirieta Justin Muturi asoko kikeria serikali yakora Wango igani wa Muturi amochete serikali ya Ruto asoko beka mateka basae abubago sabubura yobu yana kugana wamincha nobura iwa Ruto na nonya naboni gosoro amugania akora yiga atato. Juzi niliona waziri fulani akiita press akicastigate president, akicastigate security agencies. The level of pretense that we have in this government, in this country, iko juu sana. Wewe ni cabinet secretary, unaketi kwa cabinet, unaketi na rais kila siku, unaongea na polisi kila siku, unaita press kulia juu ya polisi. Justin Muturi, na unajua sheria, ulikuwa speaker. Leo mimi nakuambia mbele ya watu wangu, ile kiboko tulipiga Gachagua ndio inakuja kwako. You resign ama nikutoe. Justin Muturi, you have 3 options. Ya kwanza, resign. Ya pili, apologize. To ignore your maneno. Ya tatu, we impeach you. Tuna collect signatures. Uende nyumbani. You cannot serve the government of Kenya yenye unalima kila siku. Kubwatekana no kubwatwa kwa mwano ya serieta Leslie Muturi osoroni gakana yuna otebabuna momuro yuni ganyoretwe na mariogo yogotindia atio maneno namna hii sani yako anashikwa akifanya ukora unasema ni abduction na wewe sani yako alipatikana kwa baa na vitu zingine za kufuta sijui nini akashikwa. Fundisha mtoto wako maadili bwana. Omochifu ipunigo boigabo lya bantu ko Muraibwensi William Ruto libaga elia bakorera ba Kenya emirimo wigo nigate babuna alionse Ruto akorera ba Kenya na barabe yokogecha kurinde nase obuya bwense. For a president to bring change, lazima sometimes that change ikwe painful. When the president talks about the universal health coverage, lazima Osoro akatwe pesa mingi kuliko wewe. Allow him to work. Be patient. Amekuwa ofisini only 2 years. Wacha ajipange pole pole. Osoro nigobona buligesa kukyomugusigo swa serikali me asaine kiri abantu buna monto ondetayo kurwa sorogongo rwa gusi urache kubulia ekirokyo Buraibwense na indaire. Uroche ga bemigira sa serikali no abarime. Bona ego kwemincha nga yogochi. Na ababori the other day. Wo kwemincha nga yogochi. Etu agatameire ogere. Ono iga baachire mo inabwo kera tu atora state logiga na obarenge mutwali baikaranzete e president kego de koigora kene no bare intunga itogochi mwana wadenga se itoga oneta yose itoga on tayari ko boli kura bochi o president monta bangaina namba limunya ukora ngo boli bare to agambe na bali ko bolia basoria mbeo mbabuga
nani siasa yeta taras moyo karakari na kamubuko na kene nani takio kwa mabuko bosa otu omanya gutumia to kwa mogoko abantu gusemba bategera abantu banje tebe yase barwara giyoka no yenye murwari no mwikarase galiyo ere bya gosere bobe ono ro mogoko obegete kwa mubuko obegete ingite mubuko ikiaga oso yo kwa ko igoro oso yo kwa ko oganyo be president ya Kenya siasa era mo beka kama nweskari kali boardroom obeka kama nweskari no mubuko go ichore bya abantu bakukwena mabyoke mu kimoto asaba ono yo muntu umugwano yoro nega asiye nkongo mumusa yato musapoti kusento kore ntonyole bite byonse byatakirega nase shinga kiechechyo nigatabia abarayi gokorera abananchi emirimo aigani gamurekera umugavana bwe county ya Kisii asenchera etalia ya maseyamo na nigasaba abarayi gotiga kurwa chireso chigopyamo na amasiengano amagenderero ataiyo muserezo kusego bibinde byete na wakati kolega cyo mako ngamia ndi kolega cyo mako ngamia tano ifako kolega asi no tanga kende kogizo kwa kolire egas ere bye gosere bobe karibu sayo na ande kolega sayo Nduru girls ekwame Nduru boys ekwame Chiskuru etions ekwame kiabigoli na kwere tibeza ekwame ono gaki is that right but karibu sayo ngana komira para Juango Wata Jino mondomia Tere Tuma Wate gofi Wakerezo Imokiobosi Tenga Mokiobosi Nguripotira Kisii Television kuri ase stadium ya Nyamarambe yogotoka ase bunge ya South Mugirango ase county ya Kisii Eritreane Edwin Mukaya.